tidak anu kita hapinangan kita bersuara pasata khawi mahana hau bersuara pada di demak hau sari kakak saya bismillah saya kamu pulau sesekali yo misalnya kita pipi mutam ka hawi lagi tu mahal sao lagi tu irat badana aniha aswara malaya batin limita ada tu biharatan cikosan sargata mungkin itu sesi itu cinsu saya kapinan bila mahal bila agama saya kapinan kasugila kerajin minta pa ini rumah sa hawi isimat tidak po aswara sargata Saudara, ira kami mihwai ai ira kemahanan itu atam kau saat kuswa masa kama pulau. Berita sima, 总统南韩的不机会，前总统不机会是。那有我发喊utang kau，那爱utang kau tidak amalan 总统的韩国，我特别的法官已经让那。Pa piling sarikaka, pafalu fakota fakan wa Hangko, lalu pa piao falu pipatupa. Hadir ku kumian misuk amara 总统 saan. Wafahan sira itini siwa kaya hananay, rezat 总统 fa hananay pankuman nila. Now, misiber tu suara sarikaka, araw kita. Saya kasugina asal apa ini dia Tuhan dalam tahu dia fakon sedekah mana air masuk pintu tak tahu usual dia sedekah sedekah 他就重视他的总统的那个任期啊，让人非常幸福。sedekah soal boleh introduksi safau atau sedekah ikhtalai aswar kafanaan na moa asyik ko sa pilit niya tamuanan saan semua pulau betul aswar isaw ni uji pulau umi material to hiukan kalinto uji pulau umi kerita ito alumana asal data papasasir di GPS berituan. Uji pulau umipada maai sarana. Tolo agak cakan jipolo kira amal fokus sebagai. Sedangkan mafana jipolo masama ko haratan nara. Nana hanan na maamin na itapanan. Mafana ka itapanan. Masama na siya masamsaw. Nagkakumang siya sa itinichar sa kagama. Araw mo yan. Lima kawasan lumita. Basta malay ko araw niya wasan. Wafanak na sarika ka. Paktingay ka, takaraw ka, apinay ka, masusay ka, magkuray ka. Wafanak na magpulong sarika ka. Matyaw, umafanak, ukrindo akyo ka di puloan sa kamapulong. Baka lang ufanak di pulo isa na. Sadaka, hapinalan guswa, sukalinan guswa akabisibar saan. Parang ilahat pada sarika mapulong. Ano at na doa kuswa amak minahal parang matuka sima kita. Sukulingin ko sulikat ka. Ano at na kita kuswa polo at na makhawi. Wata 说是破壁，一箭射伤好多人，这个妹。Kalau sa 50 masa si polo kita na. Pertanian untuk kawasan asok inay ang marunsok. Saan? Yung 坦诚、坦率跟诚恳的心和良心来做事，来说话。我都要说你也是个妹，是就说是，不是就说不是。多说的那是出于恶之心，应当态度。Nanay, sokinay, tingin kawasan, udamak na mo, ipausok na mo. Yung siyayaw kita kawasan, saan kami itong isasalikat ka.
Salika tawa kita salika kami syai'at tu kawat, kami syai'at tu kau. Oleh mati aku, pinangan tu kami syai'at tu pipi, hanya hawi. Iba teringai kita tu singkong, salika ka. Iba celai kita tu singkong salika ka. 因为bakal itu pi, so ini awak saya minta, so ini asal minta. How ini? Kami kuat sinai kita nak asal kata. Sandra tu pi, mi ayah wai alumanai asal saya kumpul, saya kita asal kata. 如果我们是透过上帝所示的坦率跟诚恳的去凭着良心说话跟做事的时候，那些关心我们的姐妹弟兄啊，他们会主动为我们辩护的。这是保罗的心意，神说不能马上就为了你放下出战。你看两个个法律说怕子啊，比古说应该是个干。 甚至我们也看到，因为保罗凭借着坦率跟诚恳的良心来说话，还有他那个忽是忽非来做辩白，什么不用，不是反反复复说，一转还给说一慢，在大家要不等到，这并不是也不是，你不是报当啥，并不是报不是。 pakai aku pakai ra kapua di safar di tamanan ta taira di makitunia nani kira di pakutini makitunia o mamiliau kapua taira di tamanan ta mapasang namuto saka lumuas aku taira di yutaya nasako haratan aku o kahmawai ko ini atama ako siya. Matiya ono kalau tanggaw haratan ko di sa halaka ako siya. Kuya pihaya ko mala sa ay at sa haw sa ay kasi po sa kakak ini Arab dari ini kusapa dan sa ini kusapa ako siya. Ya kalau saya kami Arab masih itu. Kalau no ya kok kangai kami Korinto ada Korinto Quran. Unyara Korinto Quran. Ya kau ya soal Arab kita masih dari sana soal polo. Terama di maku makitumia me sumira itira sa opo ta tarika kaku itamunan hawi. Minugay sa kakuin makitumia ta ikur hawi pasara ka Yerusalem saan Yudaya anyaro kami ikaw na adi hay kudabang ni polo si polo paratuk katusa katulo si Timote si Silas saan isahasan kutapon ni polo adi hay kukiyukay alo napusali ka Satu lo sandra ni mahakiat kapakala si pakaharat pakakmento utaya saya kata saya suka aja si polo amici ece masih pana pikir ku kiokai saya soalnya itu mengenai tak melani kau lira tapi hai ku temak kira mari ada faktor tamanan Cium-ciuman sa ikaw rin ira sa kudamak ira sa pahasaka ako kudamak hawi mauso ya sa tara amitaos ang mauso at konsidera sa kinalaan ibat kuso para si polo sa ka sa polo si kuso ni polo so gusto rin nakakya saan kami rasa kumpul. Ini saya si kalau almanai asal kami mengenai bicara hawi mahal isu sana hawi.
Saya masih agak tunggu di saya dekat. Ini hai itu tempat itu. Matia ama safari seka di Malaya ama matingnya yang kami kaponan saan. Sesi serika belum arang dari si sepat si sanjuka fanja sudah suara tapang. Bisa pada sa kusual di pulau hawi ada pa alay satu katakan tahunan hawi bakal kusual patunak kusual di pulau sa hawi mana aja pasokin kusual di pulau sa kata kalau mana asa kata itu akiu kai karena itu asa pasokin dan kusual di sosial saat ini kini aja saya di pulau an hawi apa keter itu memang hawi Kalau si Yesus ba patumalan tamza si Yesus Kristo itira用中文来说干耶稣什么事啊耶稣何辜啊不是吗 Mana ada pesoklin tu soklina ya afukuin na ayay aswal itira makaraw bita Maklum Mahal kita tiap, anira ku ana ada waktu tahawi, mafarid ku rakatan minta. Orang bila cuma mahal itu ay. Saya tapi kata rai kamu di pulau saya, mengalami sepuluh tahun sarana, sarana. Ikaw dah, manayar ko, bumi ay atara kapita mana sa saya kusulit ko. Saya naay ko taray sa ganda. Ang asik ko nila yung panasod, ang mahal sa ganda ko. Sa nagkaswa, papi, 计划有可能随着情形、情势随时改变，不是吗？我们常常听到人家讲一句话，宝贝啊，计划永远赶不上变化，对不对？mahal sa ganda，不错。计划永远赶不上变化。Imahalagaan kita Anafak ang sila hay sa kana sa salika ka. Sa hali ka sa paharatan lumita. Sa mafalit masumad. Ikaw nila. Paharatan ni pulo hawi. Tanaw ka tamanan. Iraw ko sa solang tamanan. Iraw ko pasipalang tapan kita pananta. Mapasalak mapatiran ko kasiguro namo saan. Udah aswal na falso aswal aharatun mo hawi pagkain na haratan tapang na falso tapang sepain bago tamunan saan talaan mo kako irahap sa aswal na tamunan irahap pa inyo bago tamunan talaan mo kako na pulo sa ka kalau sa mga pulo parang lumata halos yes kumana ayat pas rin sa ganda sagrado para itu Cipulo. 其实保罗在说这句话是发现说是一个近乎发誓的语气，大家不过读原来的经文的时候，把它用带为旧抓这样子，而且保罗发誓了。如果读原来的意思的时候，这句话是保罗在发誓。我指着天上的耶稣基督讲话是按耶稣基督做我的良心，这是保罗说的原来的意思是这样子。我并没有来欺骗你们，没有。如果从信仰的角度来看，这段经文是什么意思？保罗其实不希望是一点点对他个人的误会。而让基督教会的会友、信徒对福音都放弃，他其实意思是在这里。那如果这在多罗想要懂那一多爱人新教会都要去改变。我到了去多罗，一个人好运，Abilias Usalgatan Perito Abdul Faisal Manahay pasukin si Jesus Matalaw si Pulong Salika ka Unia gusto maaraw lumita Ini sa katsitsal Sa katusa ka rito Sa katsisa sa fam
sa pesawat dan sa proyek cepat tusirku ini indra maka pesawat ni asyiko saat kan sa 50 saya mau tidak kita tahu tentang ini itu katanya suatu pantan hatta mahal ni kita tahu disyakan itu iran不tidak ada makanya 我送你2句就拿开山刀就要砍人了我只是看你一眼瞪什么就拿枪给你开枪了我只是跟你讲说这个也没有钱我还要很辛苦赚钱不看不明白古妈妈什么社会现在什么态度kakak Nabi memahami kita sah usahakan kita. Orang tu pahami kita sah kakak. Nanti pahami kita ayuh orang kita pun nak sebab waktu 轻轻浮现还有瓜饼，暴跳如雷有瓜饼就是是到那个我最不想面对那个叫做新的底线，信仰的底线。起来可以拼命那个样子的，对吧？出呢？巴拉那个下个月的那个，马拉多你而且第二号主任，你台湾神学院一年前我刚面，那个时候，你小孩要多大？哎呀，伦敦台湾革命921大地震，1999年的时候，1998年大概99年的时候，921大地震。那时候，欧洲比如说单去早生两边那方面因为你台中进关东市那个地方台中东市古鲁那地方，那个原本4层的房子嘛，1楼是你看看，用盖给你们了1楼断个路那地方，欧洲的Sedang kita kamu, kita ambil sisi, dipatang kita ay, asal kakak, kita kulengay, kita kutayan, kita luko, kita kupok, kita kolam, kita kutaiwan, kita sakit. Tak, itu hanya kata kemaruan, upaya untuk bersitu. Jadi misalnya kami tu,福音社学校。我说给米萨利外，记得是那天早上17，我说你登记啊，米萨利外讲福音社12台，我比多个人来了，一台车刚做满，有男有女，全部实习，又回来了，因为伊拉都把我做了很多，还让在学弟，必须不必把那个赛的福音社好。但把学个那是嗨，在个学弟，那个学弟不弄一万块，比较老，这比较清楚。我们是礼拜5就去，礼拜1早上中午回来，那应该中午回来的时候就要还车给学校，可是那天晚上到了8、9点，车上没有还给学校。rakyat yang办事员，比如说以宿舍，空，冲啥？我明天要考试呢，干嘛？这个不好做。你给我出来的时候，我发现考了啥？那个车是借给你，怎么现在没有还回来？啥？我等，你们就是这样子。把信仰都丢掉，还是终于要还车？啥？现在哪里有？这是坏掉你们赔吗？啥？看看也办事员那个多啥？你讲了2、3分钟的话，我都没有，我的话插不进去了。不管我现在跟院长讲，跟院长报告，处救社到底干什么？原住民有一个叫处救社社团，我们是处救社，被派到台中东市，跟进关。
偏向那边去服侍。我就跟院长报告，你这原住民出旧社，到这干嘛？在这看，读什么神学院，当什么神学生书，我操！那个话越来越难听了。那拿了不是那个，哎呀，妈不说了，笑这个不，又，我是跟我们的学弟讲说，哎，中午到了，我们还有事情要办，你帮我还车好不好？一定要还中午，而且要把车洗好。人家就是学校是不用租金借给我们，只是要把车洗好、洗干净就好。结果他老修到9点钟才回来。然后当然啦，8点半比较懒，我40分就到院长室报加拿大地震，院长念，就这学生真的是不像话，给院长当然。就想心想说，又不是我，给你骂吧。这是学校最后的成长。什么不懂？是凭借着良心，对那个烦恼这个一起的病患。Jadi ikiukai kita mahanga sa puno rakat mahangko sa kanita. Masalita macima rakat maupoy sa macima. Turo sa macima kita. Kaya nanay rin man asini sumpen na sa likatawa. Nanay irahat ko kaya minumo dyan tapang nanay kaya Hayay, dalam sayay, aswal, masarak, say, niya angin ray, misu ayay, pagkakteray, aswal, kami patsako. Minangay ng tapang sa kapulong, 我们只要忠于上帝，我们只要问心无愧，我们就可以心安理得。在个我们地上，逃离了。Kahanap daw ka kawin. Luto. Ayawan, gawas. Ano kalau sa kata? Untuk saya itu. Itu tidak masuk. 转不生笑笑就有事。50 na bilang tapang kita. 我们真的要承认自己的不足。Adi, hay kata kita sa kata, kawat, kita. Saya ufuku, nakaya akan daw kita serikakak. Ati, hay kutsang kukat tumitang. Ati, hay patarat tumitang. 我们每个人都一样，是50，我们都不够好，不够完美。我们有很多的缺乏，包含我自己。可是如果有人批评我们不好的地方，那是50，我们不是觉得很生气，serikakak。可是发现kita serikakak. Kenapa mahal punya tak usul yang saya katakan tak usul. Hal hawi saya tak ringas tak begini tidak lemak bukan tak marah tu bah ringas tuai. So atau tuai beraan. Hal mahal kita hawi orang tak kita hawi untuk kanan jenis itu. Dengan perubahan apa? Ini senang. 接受rakyat tu Pak ini kenalan cuma kita selesaikan. Rumah satu hawi ada tidak memiliki pinai kita nan. 如果是有建设性的，来跟大等于大听的单一嘛，不听的帮助。如果是有经历，我们就留心听。那在我们地方好，我们地方好一点的话，我们当然要起码只要活动给人家脸书风暴等于嫌你的老母鸡了啥案，就说那自公的洪秀柱主席那边，如果我们有看新闻的话，是很侮辱人的话。